Good morning, honorable members. Ngasi business paikhat jarage. Agenda number 1 questions. Ahan start question number 143. Hambigadaba honorable member Shri T.H. Lokeshwar Singh. Pahum Bibigadaba honorable minister Youth Affairs and Sports. Good morning, honorable members and honorable speaker. Start question number 143. Sir, start question number 143 ki Pakhum. Hausi Phawi oina di kendra khudingi oina mini sports complex sembagi thorang lai jidrai. Mathangi dana not applicable line here. There is supplementary thing. Koigi state se India punamna khangai madudi sports koigi powerhouse ne khangai aduga aina question se kanone Manipur sports thawai no aduna grassroots dagi semdagadi asagi yadabnina usually se nationals koigi participate tawriba players ma'am punamusing se kamaina makhoi national thakta yorokibano aduga kari sarkarna kari step lokhalaga koi national level da international level da sanawishing yokti edi phangbi bage de amana karamba sports complex Manipur da sel kibane biuge aduga district khudimakta sports complex amam sagi लोगों ज़्यादा सीनियर वाले के तो यार का दी केंद्र वाइज दा मिनी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स हम नहीं तरह कसु तंगा पता ना सानना बा या बा कोई सरकार की ऐसा कि असिस्टेंट पी भी आबा से ग्राउंड चम बा कोई नेशनल ग्राउंड तो और कसु शेंगवाना ना बा कोई स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की बजट ता लुपा क्या यावबगे यावर का दी केंद्र मुझे ता एटलीस्ट तंगा पता ना 11 team sana ba ba athlete yaw ya ba isam jamba pasam sang daga sum pa karor amani ne to ya ba adum sem ya na ba kari sarkar gi policy dei bi bage adam to Sir, supplementary question si ayam na ai hekta mari le na de na haibu da warau bi ga dai na sing na hairaga di khelo india gi oina hangba ada khelo india gi oina do ga sai hambiri sing sina khara dum amuk pak sak thokra ba haja tare ko hoji hangbi bado national level phaw da sports meritorious sports person sing si kamain tawna la ke ha badu di akoi gi civil society organization club aduga lairiba district khuding makta magi lairiba kanu district sports association mayam lai hajariba makhoi singdu gi achoba mateng amaga akoi manipur sarkar na tongan ba scheme mayam ama lai hai scheme singdu hoji mutengon de yauje drai bijage adugi scheme singdugi mateng kharadugana ayam bai koi national amsung international level da akoi yarukhibani haidra dumain thamjage aduga program karam program sing paikhat page haibde hoji si sir akoi khelo india gi makhada every district sing sida discipline amam first phase oina koi haure second phase ge koi khelo india gi makhada discipline amam gam pibire district wise pirakba 16 districts already 32 disciplines 32 tongan disciplines sida akoi 32 center ama hang na bagidi khelo india na bibira ko akoi lai aduga district sports complex ayamba nauna create to giba kanu natana district sing natana district tare natana ayamba district mapan namadi district sports complex si ani ahum amade koi loiba ngamdan lai maramdi koi case nong lai bana maram oraga loiba ngamdadra lai adu ayambadi district sports complex si akoi ayamba sem gre adu manungda akoi Imphal West ki asina koi na handak si kanu gi PM Divine gi program da koi hapaga Imphal West ki sirmaina koi semana na ba hona jari aduga masai hangbiba roi bada hangbiba AC wise haibiba do assembly constituency wise the ayamba huji akoi booklet masam phong na ba kan na tawjari akoi karam ground magi size
कमाई लेगे कोई हाँ नमल ले बदु खदंग सानद्रे इतना हाँ नदी अमल ले रमे 2007 ये अदायदा अमल ले रमे अदु मतलब सिका सानद्रबा अदुना AC wise ground kayam saw ground लेगे अदु कमाई ने सेमर पे आगे है बदु कोई honorable leader of the house ने सो कोई दंग जी international की लाकदोरी कोट कदोरी में आम सिंह सिदा कोई द ground मतिक चान खरा थमनन बगे कोई होना जरी अदुगा assembly constituency wise the only when मधुगी detail ओइबा ground सिंह की report से फंगा मतुंगा कोई न scheme ममा CM से न कमाई ने खना बले जैसे thank you Mathang da start question number 144 hangbi ga da honorable member Shri Janghel Lung Pamai Pakhum Pipi ga da honorable minister works Sir, star question 144. Sir, start to question number 144. A project see koi 78% koi progress lai hajariba 78% aduga financial progress na 72.60% akoi lai re aduna अखोई असी तांग कुंथ्रामाथोई जनवरी की तांग कुंथ्रामाथोई फावदा अदुगा अखोई लोन की क्लोजिंग डेट सिना 30 जून 2023 फाव ओइबा स्माइन थम Sir, supplement amount ni to thumjage. Asi aina hangjabe se akhoi gi ADB gi funded Imphal Kangsup Tamenglong Road gi status hangzabda akhoi gi honorable minister na details hoina haibire alursu aina thamning se si gi lambi se nahan akhoi gi concerned minister na so haibire the importance of IKT road aduga Tamenglong Mohor road asi se akhoi Tamenglong gi khaktana tana akhoi Manipur as a whole state gi so benefit oira kadaba lambi oibni na asi gi answer that the closing date of the project is 30 June 2023. Deadline se lay ramina aina thamjing nim se asigi project se athubuda loisin gadaba thabak nina akhoi gi August house gi through the akhoi gi honorable minister thamjing nim se akhoi gi stakeholders mayam bu athuda punsilaga what are the loopholes, what are the problem faced khanaraga asigi limitation time lay ramina athubuda tosin biu haijaning sir aduga akhoi Tamenglong se matam mada most backward district when lauthok ramni so with this completion of this road akhoi gi Tamenglong gi take lay ramba the most backward or the most developing district when oigni haibase akhoi asa thamjai adugi through this August house I take this opportunity akhoi gi leader of the house plus akhoi gi concerned minister bu thawai singnaraga sigi project se matam chabada loisin biu haibase akhoi parja gi tapdi haijaninge and I on behalf hujik lady ba problem loopholes mayam so mathang we are trying to solve the problem but I just want a concrete monitoring committee so that this project will complete at the stipulated time. Thank you, sir. Sir, Tamenglong si most backward state ne na matam magi joint secretary North Eastern region gi puba aduna su tongan ba package mayam pi sir akhoi district ama backward oirakpa haibase akhoi cooperation khara di dakar ta ba hujiki road si kenoda loi ga da bane akhoi June gi tang kunthra da akhoi keno si financial agreement haita party ohum ta amana ADB lambi si ADB na paikat pani Asian Development Bank ki moigi group ama Manipur State Government ki group ama amana DEA Department of Economic Affairs ki asigi group am pai ba duna akhoi hujik thenari ba samasya di lam si pi do phaw da gunda khara sang kan da thing ba lambi si sorok tangkhai ma kola sa ba se amku da punna tha ba di ya da bani na tangkhai ma tha ba loire aduna tangkhai ma si thar na ba taw ngai marak sida tangkhai tha ba keno loidri ba sida thau ge si aroi ba si thau ya da aduna ing ngarang nahan gi akhoi keno da haijaba do akhoi budget presentation da syndicate am lai na do strong syndicate si kada lai gi har kan da
तमिंगलोंग लई लैंड कंपेंसेशन की सिंडिकेट से अदु सिंगुना मरम ओइरकांदा कोई लंबी से कोई फाव अमता यानदब हुजिकसु अखोई हुजिक डीए दा मु हन्न पीरे अखोई 1 ईयर अंग खतंग अखोई दे पीबी होइना अदु हुजिक कंडीशन अमगा डीए न हुजि हाइरे बाय जून 2023 फाउदा आर्ट फॉर्मेशन लोइगदवनी आर्ट कटिंग की फॉर्मेशन से लोइ वन अदुना ऑनरेबल मेंबर दसु टेलीफोन तौरगा हाइजाबने अदुगुंबा खरा मिसक्रिएंट खरा मा यावरे अदुना मसी अंतंग तौहनबीदना बादुबु आई हुजि हाइबीबदु याम फजै ऑल द स्टेक होल्डर्स की मीटिंग अमा याम थुबदा आई कौजगे अदुना ngसाई लेरिबा मखोई पार्टी अमा खक्तदगी ताबा नतबा मयाम विलेज की ऑथोरिटी दगी सुतारगा अथु मतमदा कोई लोइनबा होनजगे हैदना अदुमाइना थमजगे तौबददी चाखुट हाइबसे कोई अमगा अमगो कोऑपरेशन हेना मथौ ताई देन ओनली याम डेवलप ओइबा डिस्ट्रिक्ट अमा और स्टेट अमा ओइगनी ने दुमाइन थमजगे थैंक यू Matangda star question number 145 Hangbigadaba Honorable Member Shri K. Ranjit Singh Pakhum Bibigadaba Honorable Minister PhD. Good morning, Honorable Speaker, Honorable Members. Start question number 145. Honorable Speaker, sir, code 133.52 MLD, code 45 MLD, otherwise, Chumi. Sir, koi kuding mana kangi sing hai bese sara koi miyoi bagi hingbada namna baru oiba thawai ni haina ribne du masigi posak wat na pi ba hai bese sarkar gi musum department gi mathau ni maram maduna miyamna kadingba kanda hek ising gi awat pa leire na singi awaba mayok na bese kamdori ge ha ba khangning badagi question se in rest tawjari bane I supplementary the Laksake sir. Honorable Minister Nathambiri Bapokum Sida Aina Makata na Kangjan Nisi Infal area the lady of Muising se Kundari se Kayam lay Haina Lobi Bage Aduga Mioi Amamanda no with the sing litter Kayam Yamna season I Haina Paraga no with the sing litter listening Chamaga control doy. Sorry, sing million liter cham control the 0.52 mathau tai hairibano simai khangni sa singkhai sing water treatment plant gi sing si karam ba mafam dai sing pina na pandam thammi bage singda amasung atai apik pa water supply scheme singdagi sing pirak pa sing pullaga imphal amasung greater imphal gi mafam singda thangna na sing gi awaba leiroi hairibase ikang thagi matam da su miyam ne ising gi awaba le roi haina loba yabra sima khangni. Honorable Speaker, sir, Hojiki Maruina population is about 7.8 lakhs ni aduga Hojiki 133.52 MLD se sigi sina pire ibse koi scheme ama khatada nate scheme loina mu punchal lagani adu hojiki mi amam da pigada chang se masigi exactly se ngonda hen da yawram re aduga tawudabu koi imphal gi leiriba mafam khara haiba tare hojik akoina kanna pipe laying tawriba adagi tawjariba singjai ja koi chingkhai singi hojik leiriba 45 ml sina pirakpa matamda akoi khara makhaidi loina mu thongani aduga singda dam gi asai gi laiba isingse masi akoi almost loigre ado singda dam na piram ba jaga da khara makhaidi akoi koi yobang ngamdaba area khara so dum yawi adu akoi na hojik honajari basi hanagi all existing pipeline da koi gi 45 MLD koi chingkhai singdagi laiba ising asi pisalaba matungda adu gai phangaba jaga du gaina pipeline do pirani phangdaba jaga gai duna koina 2000 liter gi koi gi tanki lei adu gumma mayam do mafom do install toraga mu department na koi gi pumping station ke ama
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯂꯧꯔꯒ ꯄꯤꯅꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛꯇꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯦꯝꯕꯔꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯊꯧꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯤꯡ ꯄꯤꯊꯛꯄꯁꯤ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯡꯈꯠꯂꯒ ꯄꯝꯄꯤꯡ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯗꯩꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯤꯜꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯀꯩꯀꯩ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯧꯍꯟꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ 45 ml ꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯉꯥꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯔꯕꯗꯤ 45 ml ꯁꯤꯅ ꯐꯤꯜꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯧꯍꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ 24 hours ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯗꯕꯜ ꯈꯛꯇꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯉꯝꯃꯛꯇꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯔꯤꯜꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃꯗ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤꯁꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯃꯐꯝ ꯈꯔꯗꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯂꯩꯇꯕ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯥꯔꯖ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 45 ml ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯇꯧꯗꯕꯤꯗ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯊꯥꯖꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯁꯥꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔꯗꯒꯤꯅ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ ꯐꯥꯎꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯀꯪ ꯊꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯀꯪ ꯊꯥ ꯃꯅꯨꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯋꯥꯠꯇꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯗ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯃꯒꯅꯦꯅ ꯈꯟꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯅꯥꯏ ꯏꯁꯤꯡ ꯌꯣꯜꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯩꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯗ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯂꯩꯍꯟꯒꯅꯦꯅ ꯈꯟꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯝꯇꯪ ꯈꯨꯝꯕꯤꯔꯒ ꯌꯥꯔꯦ Honorable Speaker Sir, ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ ꯇꯨ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜꯁꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯋꯥꯠꯇꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯅꯥꯏꯒꯤ ꯇꯦꯡꯀꯔ ꯂꯩꯖꯕꯁꯤꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯖꯕꯒꯤ ꯂꯩꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯄꯤꯕꯗꯤ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯟꯇꯤꯇꯤꯗꯒꯤ 50% ꯍꯟꯊꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯌꯧꯍꯟꯕ ꯉꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯇꯔꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯂꯧꯖꯕꯗꯨꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯂꯅꯥꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯁꯤꯡꯅ ꯂꯧꯕꯅꯦꯅ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯃꯊꯪꯗ ꯁ꯭ꯇꯥꯔ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 146 ꯍꯪꯕꯤꯒꯗꯕ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯁꯦꯈ ꯅꯨꯔꯨꯜ ꯍꯁꯟ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕꯤꯒꯗꯕꯅ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಯೂತ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್. Good morning, Honorable Speaker, sir. Start question number 146. Sir, answer to star question number 146. A. No. B. For the time being, there are no such plans for setting up a Khelo India Center in the Khetrigao Assembly constituency. ꯃꯊꯪꯗ ꯁ꯭ꯇꯥꯔ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 147 ꯍꯪꯕꯤꯒꯗꯕ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯦꯝꯕꯔ ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಓಕ್ರಾಮ್ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕꯤꯒꯗꯕ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೆಲ್ಫೇರ್. Sir, start question number 147. Honorable Speaker, sir. Answer to star question 147. A, the yes. B, the Chief Minister ki Hakchel ki Tengbang January 2018 the Hogibadagi Manipur State Illness Assistance Fund ji abolished Tauraga CMHT the subsumed Taugresa Aduna Hosik pending amount says government na screening committee amana scrutinized Tauraga and as per the guidelines necessary action loan nabagi adu minus chataris. Honorable Speaker, sir, I supplementary amani thamjage. Sir, hoigi Honorable Chief Minister gi mahaki kaino makhada hoi Manipur Chief Minister gi Hakchel gi Tengbang yam popular scheme ni sir. ANI report December 9, 2017 da ANI report the phone give the sir. The Manipur Chief Minister has distributed monetary aid worth rupees 1.1 crore to 91 selected beneficiaries under the Manipur State Illness Assistance Fund. Sir, adigi makhada same day to the Honorable Leader of the House na
As such, the government has designed a new scheme known as Haksel Gitembang for medical health care and poor families. Haidna, sir, adugi yen thoki ba namit aduda, sir, masi government gi program masi lau thoki ba ni, sir, maduda ay na laksaning isi at the moment, okay, masai gi koi gi han gi habitat of sigi Manipur State Illness Assistance Fund sida mamang da su honorable CM na khara pithok pirame wat hori ba jing si lei hida ba su yaure adagi hujik adum hani am sang na koi na ta laga lakpa group am su leire sir the honorable minister na koi exact pithok pi ga ba kayam leiri bage adu pi ga ba mioi sing si ngasai screening committee ma lei hai government the list kayam leiri bage adu ga total amount na kayam kumba approximately kaya mo kumba obi bage kari gumba leram ba taragadi yam kuirabadina government na target time ma thambiraga masi once for all solution uthokpi bagi kari step lebi bage haina asigi supplementary sing thambina bana sir. Thank you. Honorable Speaker, sir, akoigi Manipur State Illness Assistance Fund gi pending applicants sir 1,929 layers. Aduga amount na approximately 29 crore rumba labors. Anuna hosiki haijari ba 1,929 beneficiary the akoigi state lom da lakpa ama district lom da gi lakpa ama aduna CMO jing lakpa sikin yamna cumbersome thabak pudi oisa aduna sigi committee ji kano CM banina fazna sigi fazna scrutiny tawraga ai makha taba step kai lobu yage badoi ani chanjage mathangda star question number 148 angbigataba honorable member Shri Janghem Lum Pamai Pakum Bibigataba honorable Minister Works. Speaker, sir, star question number 148. Sir, answer to star question number 148. A, yes. B, this is among the 7 numbers of road proposed for upgradation to national highway. Thanks. Sir, boy na manida. Tunzagi sir. Aina hangzaba se sir, akoy gi Tongzai Maring lambi kauduna huzigang akoy na chanaba Kolkata Road. This road has a very historic significance. Asi lambi se the Archwell Kingdom of Manipur matamda si khangramani si lambi se adugi huzik isi importance se khangraga akoy gi concerned department aduga akoy gi honorable minister na asigi all Kacha Road se preference the national highway gi upgradation in principle dokat kre hena habire nugaizare aduga asi lambi se it was a historic road during the British time also adugi asi lambi se huzik su darka hoibnina asi lambi se preference piraga priority piraga it is not only for the area but for the entire state matamamada hoigi Jiri Silchar Chabagi Lambi, all the commodities of Manipur are brought from Jiri Silchar Road, Kuzik now Nakauba, the new Kacha Road, which goes through None. 2-3 years back, Hoigi Irang Bridge take Mamatunda, alternative the only alternative was this old Kacha Road. So this old Kacha Road, Tungzai Maring Lambi, it is a very important road, not only for the area but for the entire state. Adugi Hoigi concerned minister, the Haining Mahavisi, when will this upgradation of national highway be taken up, and also Karimatam si in principle Hamatana, in practical si lambi se akoy uba pangni have se tambiyo aduga akoy August House through the I want an assurance from the concerned minister so that this Tongzai Maring Old Kacha Road is given priority so that akoy
lakadova matamsida hujikse akhoi none gi lambi se within 2-3 years it is going to be congested because of the coming of the railway. Railway are all the commodities of whatever akhoi Manipur the lady mayam say it will be coming through Noni Road, no, the new Katsar Road. So this will give an alternative arrangement akhoi state gi satkadaba mapang sakadaba jiri sakadaba silchar sakadaba guwahati sakadaba mayam gi alternative se pigdaba na si se akhoi gi mantri da. I just want to give him the responsible so that this particular Tongzai Maring All Katsar Road will be executed within a short period of time. Thank you, sir. Sir, Tongzai Maring si am historic oiba. Aduna koi semba hujik so lepte sir. Amuk sem na bagi yam kanna koi hona jari. Aduna ADB ki makhada aduga NESRIP project road ki makhada koi Tupul to Bishnupur 50.80 aduga amana koi Bishnupur Yawante asi 20.20 kilometer asi singse koi 2021 sida koi pura semba loi gresa aduga defect liabilities peres na 2022 paulaiba hojik defect liabilities peres loi raba adunga sa heavy bedo yam sumba irang bridge tikhiba matam July gi sida July gi most probably 11th of July or madau male collapse tawi base asina akoi national highway 37 gi bypass oin lakpaduna heavy vehicles haidi mai ngasai piriba load bearing duga chana daba vehicle mayam ama tawduna ayam basi damage oiraba damage oibaduna akoina kano sida DPR ama sare sarga aina khanja matam da yam thuba matam da National Highway Infrastructure Development Corporation Limited na paikhat laga daw male ina khalesa khoina sare ba DPC sing asai kano DPR si damage tawgraba alternative road oiriba khoi National Highway gi part ama oina khoina khanjariba khoi Tongzai Maring se masi repair tawbada 81.84 crore si changane na khoina makoida thare ba I sama ku sasarure then honorable CM na so si ibire aduna hujiksi akoi gi department na pai banataba NSID sen na pai rani haidra da main haibire aduna ngasai gi defect liabilities period loiraba kan jaga sing si yam hen na ka hen na so ba jaga si di aduna pai rani aduga mathang dana ngasai gi ma hangbi bado in principle oina 2018 gi August ki tang 33 ta government of India na yabi bane hujiki akoi lambi tare tu manung da amadi Tamilong Mohur Road city already yadra national highway ne dana akoi Tamilong Hablong Road city pai ba hore so husi problem nai dana husi pai ba se mohor tawra ga lai thabak si suba yada dana adu manung husi lai hori battaru si manung da akoi husi Tongzai Maring su ya wa hajari ba adu honorable CM na so even che ibire akoi se aduna athu matam da tawra ka dong male yam thuna akoi paikhan na ba hek ya ko ka paikhan na ba akoi state ki pidol di makha da lai bane sigisi sima ai thamjage aduga amana sar ngasai gi Tongzai Maring se ngasai hebi budo yam chumba akoi gi yamna important economically important oiba road ama masina akoi kanogi National Highway 37 bypass ila kanda Bishnupur fauraga the mayam phal yong satpagi program am sa koi dum propose to ga lei jawni sa aduna masigi importance ayag isa ma khangjai aduna yare makai athu matam da National Highway on khat la haraga akoi National Highway gi standard da thamna na ba sarkar sine am kan hona jari en maine pakum bijage thank you mathang da isa question number 149 hangbiga honorable member Shri K Ranjit Singh pakum bibiga da honorable minister PhD. Start question number 149. Honorable Speaker, sir, Koda Chummi, Koda Jal Jeevan Mission ki guidelines makhadani, adur Godana government na. Ising si sir department di pire da haiba somdara prajana phangde wai da haiba maduna kamdau na piri banwana hangjari misa supplementary da sir aina khangning se
ꯖꯜ ꯖꯤꯕꯟ ꯃꯤꯁꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯆꯥꯗ 75 ꯌꯨꯝꯊꯣꯡꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯄꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯐꯪꯍꯟꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯧꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯆꯌꯣꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯨꯡ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯏꯁꯤꯡ ꯐꯪꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯃ ꯑꯩ ꯈꯪꯅꯤꯡꯉꯤ ꯁꯥꯔ ꯏꯁꯤꯡꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯊꯥꯔꯤꯕ ꯈꯨꯊꯥꯁꯤ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯝꯗꯥꯏ ꯄꯨꯡ 3ꯒꯨꯝꯕꯗ ꯊꯥꯔꯒ ꯄꯨꯡ 6ꯇ ꯏꯁꯤꯡꯁꯤ ꯈꯛꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯊꯥꯁꯤꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯅ ꯊꯥꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯥꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯜ ꯖꯤꯕꯟ ꯃꯤꯁꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯌꯨꯝꯊꯣꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡ ꯌꯧꯅꯅꯕ ꯄꯥꯏꯞ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥ ꯇꯤꯡꯉꯒ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯁꯤꯗ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕꯤꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯄꯨꯁꯟꯕꯒ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯔ ꯈꯔ ꯂꯧꯕ ꯃꯁꯤ ꯗꯤꯄꯣꯖꯤꯠ ꯄꯩꯁꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤ ꯄꯩꯁా ꯀꯌꯥ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯗꯤꯄꯣꯖꯤꯠ ꯂꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯊꯥꯗ ꯀꯌꯥ ꯀꯌꯥ ꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯣ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯈꯪꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯋꯤꯛꯂꯤ ꯆꯌꯣꯜ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯤꯡꯁꯤ ꯁꯣꯔꯇꯦꯖ ꯂꯩꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ 3 times ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯕꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ 24 hours ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯨꯡ ꯑꯃꯒꯨꯝꯕ ꯊꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯥꯏꯞꯀꯤ ꯋꯥꯇꯔ ꯔꯤꯖꯥꯔꯚꯔ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯖꯒꯥꯗꯨꯗꯒꯤꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯤꯡꯉꯛꯄꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯗꯤ ꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯪꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯅ ꯐꯪꯉꯤ ꯃꯗꯨ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯌꯨꯝꯊꯣꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯇꯔ ꯄꯝꯁꯤ ꯄꯥꯟꯅꯕ ꯇꯨꯂꯨꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯨꯝ ꯆꯤꯡꯈꯤꯕꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯩꯍꯧꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯣꯗꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯔꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯄꯥꯏꯞꯁꯤ ꯅꯥꯀꯟꯗꯒꯤ ꯍꯨꯠꯍꯜꯂꯝꯃꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯇꯨꯂꯨ ꯆꯤꯡꯕ ꯌꯥꯗꯅꯕꯅ ꯄꯥꯏꯞꯁꯨ ꯃꯊꯛꯇꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯨꯠꯍꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯨꯂꯨꯁꯤꯁꯨ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯜꯐ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯤꯡ ꯍꯥꯏ ꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯍꯦꯛ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯖꯥꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯁꯤꯒꯦꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯗꯤ ꯈꯟꯅꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯝ ꯑꯇꯩꯗꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯍꯨꯠꯂꯝꯕꯁꯤ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯃꯊꯛꯇꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯨꯠꯂꯒꯗꯤ ꯄꯝ ꯆꯤꯡꯗꯅꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯐꯪꯅꯅꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯠꯅꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯨꯡ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯝꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯊꯥꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨꯃꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯇꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯔꯝꯃꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣই ꯆꯨꯝꯊꯣꯛꯅꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯄꯤꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯠꯅꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛꯀꯤꯗꯤ ꯖꯜ ꯖꯤꯕꯟ ꯃꯤꯁꯟꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄꯨꯡ 24 ꯇꯥꯍꯜꯂꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯄꯨꯡ 24 ꯇꯥꯍꯜꯂꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯤꯡꯁꯤ ꯁꯣꯔꯁꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯜ ꯖꯤꯕꯟ ꯃꯤꯁꯟꯁꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯁꯣꯔꯁꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯕ ꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯤꯖꯥꯔꯚꯔ ꯁꯥꯕ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯄꯥꯏꯞ ꯂꯥꯏꯟ ꯇꯤꯡꯕ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯏꯔꯤꯇꯔ ꯁꯥꯕ ꯂꯣꯏꯔ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯁꯣꯔꯁꯁꯤꯗꯩꯁꯦ ꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯪꯗꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯁꯥꯕ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯈꯔ ꯂꯩ ꯁꯥꯕꯗꯤ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯑꯗꯨ ꯁꯣꯔꯁꯁꯤ ꯏꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯣꯔꯁꯇꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯥꯕ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯎ ꯌꯥꯟꯈꯤꯕꯅꯔ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯣ ꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯩꯔꯝꯗꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯨꯛ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩ ꯌꯦꯡꯖꯔꯨꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯈꯔ ꯂꯩꯇꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯖꯜ ꯖꯤꯕꯟꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯃꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯂꯛꯄꯗ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯏꯞ ꯂꯥꯏꯟ ꯇꯤꯡꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ 1000 something ꯂꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯤꯂꯦꯖꯀꯤ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯜ ꯖꯤꯕꯟꯁꯤ ꯁꯥꯔꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯇꯦꯡꯀꯤ ꯁꯥꯕ ꯄꯥꯏꯞ ꯂꯥꯏꯟ ꯇꯤꯡꯕꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯒ ꯚꯤꯂꯦꯖꯀꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯂꯩꯕ ꯖꯒꯥꯗꯅ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯍꯦꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯂꯩꯇꯕ ꯖꯒꯥꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯂꯔ ꯂꯩꯕ ꯖꯒꯥꯗꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯒ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯔ ꯂꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯄꯥꯎꯗꯤ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕꯗꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯅꯦꯟꯁ ꯆꯥꯔꯖꯦꯁꯅꯤꯒ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅꯗꯤ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯥꯏꯞꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯌꯨꯝꯕꯨ ꯇꯤꯡꯁꯤꯟꯕꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛꯀꯤꯗꯤ ꯖꯜ ꯖꯤꯕꯟ ꯃꯤꯁꯟꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯦꯞ ꯑꯃꯃꯝ ꯄꯥꯟꯕꯤꯔꯝꯃꯣꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛꯀꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯕꯤꯖꯟꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯄꯥꯟꯕꯤꯗꯕꯤꯗ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯨ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯄꯝꯗꯣ ꯆꯤꯡꯕ ꯌꯥꯅꯅꯕꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯨ
Sir, clarification. Hujiki Honorable Minister na thambiri ba jagat jal jiban mission gi jumthong khuding da pusan bada upa lising ama muk lawi hari se aigi kendra gi area khara da lising mari ga chama yang khai lawba adu masi asuk lawga da bani haiba jal jiban mission gi guideline da yawbra natraga na karamani to bujano lising mari cham yang khai lawri si chumbra sima adu ngasai Honorable Minister na hujiki singi source wat bani na Yamdravada Hafta Amada Hum Lakti P. Haridu Infalgi Karamba area da Hafta Amada Hum Lakta Hanba area Amtang I want to Tambio Hosta. Honorable Minister Sir, Honorable Speaker Sir, Akoigi Huziki Kanose 4,150 Loya Simasi Masimati Akoida Silogadamni Haina Moida de Akoi Highway. Ada moigi village level gi hujiki hariba kangu se sida moina oina fix to boy ngoda mali madu tasena makidi adamna lobum di thokte maram de kaino da mana nasai gi maintenance ki ne na moi tha khudingi khara khara lawi haibadu de koi di du di tai aduga yamna lawi haibadu de koi phangde dna honorable no hujiki maming do mafam du gi maming do amtang aingon da horen chi amtang pibiraga di akoi madui matata action lokhotna na ba koi soidna hona jage aduga maruoina koina hafta manungda hojiki ahum lak tai haise akoi imphal manungi mafam khudimakta anamana dum tabani adubu tawudubu singdagi line kakhibsina maram morkanda akoi hujuji imphal gi mafam kharada di akoi ising tade aduga mafam kharada di ising tai aduga chingkhai chingisdi just haubada ngaidi masidi ngarang na handang ari akoi hobo hujuji se assembly gi akoi na Hami bu holzi hek mamang du tauri ngaranu dang su tawi nahan numit marini mangani sure tawba do masigi sima koi stage samjalaga thamaiban gi area chi pirak nanaba na koi uripoka thamaiban area chi pirak nanaba na koi honamne duna hosigi hariba mafam atai de dum honorable na maming makta de ngon do hoji yaujadre adu ai horen pijarage solution jarage ai honorable minister somai thamjage yam ka na su sigri taksan bagi wafam nate House that report Hambaga and the Kharchum the Tambio, was in Falmanung, Honorable MLA Minister Mayamama Pambiri. Was it say in Palmanung the Hapta Amada, the Mitarani, Manunda, Hapta, the Tetram, the Pungama Mutaba, and Mutaba, is singing Sunta Tadre. I don't know house that, so my daughter in Palgi Manunda said Hapta, the Humboldt Quali, have said, must it land, but you can extend me and items again. Matanga star question number 150 Hambigadaba Honorable Member Shri T.H. Lokeshwar Singh Pahum Bibi Gadaba Honorable Minister PSC Honorable Speaker Sir Hojiki Domta Matangi Kanos Damtan Sangtok Choge Hojiki do Honorable na Haibiba Wapam do Tasena Mag Aina Sai Mamanda Panjagi Buduni Mapam Karadadi Hojisi Shang So Yodadana Hoi Tadabale Nai Mamanda Suai Tamjagi Buduni Aduna Tasena Maki Se Hoi Hojik isam samna harakanda iril river na leiba adagi Imphal river na leiba area da dum ising piri hojik moyang khonggi area da haiba tare ko thumbu thonggi sei ising tangkak watpa adum khatani ko hojik lei se aduga singjamai gi su area se dum hojik piri tasena mag lampel gi area si di hojiki singda da gi lakhaduri ba ising se masina pirambani adu singda gi ising se laktabana maram kanda mayano ju hena ubiri duni khabar da adegi mayano ju hena newspaper do ubi duni singdagi singji filtration je wangman gidana ade uwa je kakpasi henman gidana ising je leitabani masi akoina ising leitraga di akoina prajada pithakpodi akoi department sina dingamde maram dina saigi ising du leirakanda madugi filtration tawbu khopagi formalities tawbu di akoina adudi akoi department gi oina leijabani adana ising mak sabadu makti ngamdabani na saigi kano stage da akoi gi pipeline stage da koina piga da ising jata sena muk leitabagi koi adumadi mafam khara da koi phangde aduga atai hoji river gi hek mapan da leiriba mayam sidi akoi loi phange aduga hoji ki hariba chingkhai chingdagi lakada bsidi koi nasai thamjabado hobada ngairi hoji akoi testing tawre thaba hore adai thaba wai je pipe anobani na hek joining se kakhulaktana hanjan hanjana sema mafam tare ni pan yauri hoji adu ising je kakolapodi lekai pun thumbu su dum yaurim aduna mayam na su social media da khabar da su ubirongani
mafam kharadadi ising tang kansida ising thadoktan leirega haiba adai ising tang kansida ising kaina leirega haiba si yam chumuni tawudubu madu anuba commission tawpagi madu kaibani aduna madu maina laibani honorable na thambiriba wafam singadida akoina house lana thamba ka shu thodo ko leite tasena makidi akoina tawjariba khara stage stage akoi praja singi mipum khudimakta asai hana phangamba sang du akoina ngamde haibadu du chummi aduga numit tarani manungda akoi smaina phangdabu do honorable na yaragadi maming khara du panbigadi akoi phangana ba akoi hona jage na ai smaina amtang thamjage yare sar ai demand in tawjarge Honji star question number 150 Hangbigada Honorable Member Shri T.H. Lokeshwar Singh Pakum Bibigada Honorable Minister PhD. Sir, is that question number 150? Honorable Speaker, sir, Koda 2024 Koda Rural Dana VWSC Arvandana Department Godana Chumde aduga didana koi does not arise. Sir, is that question tangjaga? Jiki in Nigeria PhD na Public Health Engineering Department na Kendra Puta National Development Bank New Development Bank Makada Pakaliba Water Supply Scheme Singkan Mamatam Drosino Panam Tambage 2024 Haibini. That Angelina Aina Tabada Hariba Six Skins Bakada Jiki Tau Pakalise Company Singna Pakale Hariba Company Kalma Company no Aduga Karma Matanda Makoida Tabusi Shun about wow the issue of your labige Duga Sahi Kaya didn't Kaya Pawagi agreement no Simbang a Kanjabiaga. Honorable Speaker, sir, Ahoy Huziki, Hariba Kanose, Pakese, Koigi company the people to me, Aduga, Maming Singsi, and one of the Huzikmati list, the outer honorable table days where you honjage, Pakes Taramat Hoi, the DP, Habagedumba, Kanosile, Aduga, total Ahoy Masigi, Kanose, water get dead case, Masisway honorable table that I honjage. Supplementary 2024 the loan have say masi last part la the first part la the khangan bi oduga mana kogi rural area da village water sanitation committee ni sala ije base tare kogi khodong cha bhai tare ne committee du da hedi maintenance tongna ba makoi da year gi ona da month gi ona koi da kogi sandang bi bi leibra natraga masagi Kareni Union Buzzing about beneficiation collection Tori Haraga, Adugi Pashana, Salah and Bara, water splashing, Aduga, rural urban area, department Salabani, rural Laravajagaduna, water splashing, between Sal private, Tais Haitarene, Committee, me Kara collection Tori Haraga, Committee, Siamaraga, Salah Zabani, Salah is Ampai, Patana Tai, quick and the maximum Tai, Adubu, Masir Karima Kanda, Committee Jinda. He Sakan Pashaman Tata Kota Pashaman collection Tore, have Kanabat and Abisham Tui. I don't know how this house is the honorable minister. Now, I said the Bamena, Singadi, Makoda, assistant P, Singadi PD, Singita, we have something Tambivia Rudra, not Ragadi, Makoena Pa, Tam the Pasam Kisani Kabakase, the Panju people in Kabaya and Punabas and about talk them then toy. Adubu, Tabudabu, who did you sing the scarcity and one Kalamina. Village wise, what is like in coming Sala Visimity, ID successful in a country, one of the Makoida, Kayma Piram, the Villagashu, Hena, P. Panganaba, Maigi, SARS, P. the PB in the county, Natraga, Masagi, Karima Kairapa, Kolapata, Kotak, Pamanja, Tagasu, Pamdumones, how I been the Tamina, the Pamne Pamdex, Bibiba, as a motor you could don't have a labor, Adam down on a bell spirit through that, and the minister don't clarify the way. Hozike akoigi village water sanitation committee se masina kamai tawge da akoigi de moi de pura free hand thadokpane department na toisdi akoi di scheme dum sabirame adu scheme du chalaina banoi na thokpa adum tawro
ana khoi ta maina to bune du khoi da moi da support to se chemical gumba si parts khara di khoi dum moi na hara pa moi gi request ma to ina division da le ba executive engineer du na chemical gum kai gum de dum daka le bu ti mu ta dum pb ado hoji ki ate te du di thoi pa department da gi thada bu bu de khoi leite adana hoji ki village water sanitation committee se ki makha yam na pole phcd ki khoi ge department asi support hai batare param di asai ki kano ki village water sanitation committee na mau chen cheng nadra di even ai ki kendra da bulai fraction hai tare ko ade political fraction ju dum yaw do na te aduna adu maina tawbu da gi ising chalai da na tawba upai le ta da madu lok thokraga club amada ga hairaga club amada ga hek chala hen bagumba adu main leitab sunate adu magi na sai gi sima tawi sima red paisa su lawi khole habi de koi gi ga related oide adu village water sanitation committee sima si mauchen seng na koi manipur punamak ta koi chalai biri ba kangu haiba tare koi je yam gre adu na masi punamak se thamoi seng na chalai biraga di koi phd department na hona jari ba pandam haiba tare masi punamak praja da ising pangan bagi pandam je masi oigani na ai smai sum ai khali adu na masi gi hojiki hoigi kano honorable na hangbiri ba scheme hai batare honorable gi sidi hek na si smaina hek haina rambaga dum phone de hek haina no ala dum honorable gi de khoi dum loina mu to hanjabani an honorable gi smaina village water sanitation committee se masida hena paktok chawto na ba pamguma kayumba yaraktab leib se khoi gi department na budi khoi pwd na te pi ado pam sigi magi chahi khara hai batare ngarang khak pugi pam do yadre natra so circuit sakre ga haragadi madu khoi committee duna dum semi natra su khoi masigi scheme se masdais da khoi local area fund natra tai fund ju dum support to bya thada bya aduna madum le su dum support to nei aduna matam khara khoi department su dum pidab su nate dum pi su dum le arwa bena maktang ai nisu loi ramida yang wajare khoi honorable minister paduna reply to birimna praja pung na je khangadu se hojiki water supply sanitation committee na salai jari se iroli sarule gadi lanai na salai haiba chap ta na tare haiba dum house august through da ai hajari aduga masida miyam na ji rural area gi people sing hari se ena kara kulba urban area da department na salai biba aduga laira rural area da na segi private ra paisa khomaga salai biba masibu karamba aini makada karamba mogi ruli makada salaimna toy tanga paitare adu ngasi di honorable minister na patna clarify to bigaramna reserve section puno tabiram magani haidi bayana pakalisna ina khumbaga lara baga ina khomne na khudong japira lar mane pibidre si kamai to bono si example koi gi ngarang jene thinga kuni harau gi water supply scheme se pura infal istiman ihale tunipur bai saben para tu disile to isin joro ta tu niko adu pam je yadraba company khoi committee ne sem ju pai le jadraba sim dei to ya bi to ge haraga ne sim yana aya ba pik den to le re hebko adu yaraga di honorable speaker thuda honorable minister na hujiki pam je company ne khoi water supply sanitation committee ne sem ngam jadraba se sim tang assist to bi yaro da sim tang thamir de ai makha tan hanjaro madu huji ki khoi de ability oiba koi horsepower magi pam du gi size haib tare ado pam du gi size se akhoi da leiraga de khoi dum soidana bijage mathangda star question number 151 hangbigadaba honorable member Sheikh Nurul Hassan pakum bibi gadaba honorable minister education. Honorable Speaker, sir, star question number 151. Honorable Speaker, sir, answer to star question number 151. A. The major steps taken up to improve educational infrastructures in Khetrigao Assembly constituency are provided at annexure. B. No. Till date, there is no plan of the government for upgradation of Rahamania High School into a full-fledged government high school. Thank you. Honorable Speaker, sir, a supplementary question I'm going to education sector is under the able guidance of the honorable leader of the house, the honorable
education minister na yamna kanna hona biduna koi overall education sector se chokhatna na ba kanna hona biri amadi visible improvement kaya ama so ke ba 1 year last 1 year se da uba phangje amadi lakado koi definitely I khangje chahi ahum yamdrabada education sector se full fledged reform to bakanda chahi ahum dagi tadana matam changani abse khangje to botabu koi Rahmania High School I was in 1971 da established to khibani masi mentally matam aduda way to provide education to the minority girls student aduga high river school asigi campus makta da PMJBK gi makhada 100 bedded girls hostel su saba luishalle amadi ground samatik sana le ava ground su high river khetrigaon gi praja makhai gi matam sangna dagi high river Rahmania High School asi full fledged government high school we han biragadi phagani habase damak khallaga lakpa amakhakne ana high river school asi sarkar na high education department na honorable minister under the guidance of the able leadership of the leader of the house kimjeng makhada Rahmania High School is a full-fledged government high school ukat piba yagadra amadi yabiragadi hena phagani aduga masi model girls high school ama onthok pada hena phagadra haibase gi thajajabane masi matang da khangse thank you Honorable Speaker sir aided schools se Manipur da huzik yam laikre aduna lairiba aided schools sing se under a definite policy policy same na bagi damak ta koi kan honajari from the side of the government adugo loina na koi sub committee ama koi semjare adugo Manipur gi oina pick and choose na taba koi gi sub committee sina phajana examine torga karmain tawdana lairiba aided schools sing se karam bana phajana function tawi karam bana required oi the have to phajana examine torga honorable speaker sir koi policy ama puthokna ba athu matam da honajari have the tamjari thank you ngasi gidi makha taba question laitre agenda number 2 announcement of business honorable leader of the house na the business of the house for the week and also weekend. Good morning, honorable speaker, sir, and members. I beg to announce the business of the house for the week. Agenda number 3, calling attention. Calling attention notice amakha honorable member Shri T.H. Arun Kumar dagi phangje maram maduna honorable member na raise tawigani. Honorable Speaker sir, I ngasi pukatchariba calling attention asi Kumalampak Dinkurota laiba Ima Pantobi Street Vendors Union ga mari laina pukatchabani Hokiba February ki tangkulung doi Hairiba Union sina taliba dabi moigoiba permanent oiba market ama Sabinaba Haijabada Hauji Libiriba Sarkasna Tabidre Haidana sit-in protest over Amasung Lakaduriba February Tangkunipan Dagi Horaga indefinite Panama Quigi Impal to Krulambida Pangtokani Hairakpadagi Asiki Pausi Tangkun Marigi Pausi Singda Masung electric media da aina thengna jabani aduna maram orakan dana sigi calling attention si pukachabani hairiba union asina aingonda takpi rapagi matung inna hojik leiriba kumalampa ki ISBT sigi ek opposite Apex Cooperative Society and MLA society sigi nakanda ekoi gi sarkar gi oiba lam about 0.100 kumba ke area ama the state land in a labor. High river Zagasitani, Oziki, Union Cinema, permanent structure, Masabu, permanent market, Kogi, Jati Kudimuna Pambayaba, the piecing the Gyoiba market, Masabuina, Tangachavani Mokogi, Wapamsi, Duga Maruina, Oziki, Dinkugi Road City, Kogi Mapandiki Lakpa, the Tragaswai the Labor, BBIP, Musum, BIP, Yam Tuna Chatpa, Lambina, Masiki Lambigi Nagieta, Sariba, quite temporary.
structure myam se market set sing je ubuda su yeng su yam phajadaba adugi mathakta nungju thagi matamda ntraga kalen gi matamda imai bel singchina chejel singchina popam phambada su yam nungai taba adugi mathakta muk akoi gi pot chei leiba lakpa singchina purakpa gari singchina khamjila kansida akoi gi traffic jam thokpa adugi accident tholakpa duma mayam ama aduga state ki oiba union gi aduga national ki oiba program hek lakanda akoi gi hojiki market se tugai bi dana moi se market phamam leitaba yam luri badi kaino hai kanda market se phamandra kanda hojiki leiba family sing jiti hand to mouth yam wajaba family ngaktani makoi ne yonjari ba polam sing dudagi phangakpa apikpa sendong duna ekoi gi moi gi imung manung puba macha masu lai lai su tamanba aduma ngaktu dongna koina numit nini humni kopam phamba phangaktragadi moi se tuki matik financial crisis thengna aduna marum ora kanda hojiki market si sabi ragadi am no ing adi ing chikna moshi madu phamba aduga akhoi kari hani jam gyan tana ama akhoi lambi da su ayat pa leiroi aduga sarkar gi su afabo iragani aduna moina thangachari ba akhoi proposal je maram chai khanla kanda kasi gi house da thamjabani adunga sigi lebi ba house ki leader honorable cm amasung concerned minister honorable minister na tana biraga kari step lo khatpi ba yabage haibagi appeal adu tawjabani Speaker sir, Honorable Minister Mahuna statement Hambigan. Honorable Speaker sir, we demand si yamna jumbai tai tam sang dagi street vendor hamdana lambi phajab jumangan ba we convenience with the white general public to see matam sang the lady do koi paliba sargasna idi mangangi dam dagi hauna street vendor gi susi loishna yam honare koi koraman kaitel koi ma kaitel ahum labor scheme mamang the labor space sibo honorable speakers are so have knowledge lebinamuni kanugi street vendors sigi accommodate tongna sai then department ahum changna koi mahut ne transport ne duga traffic ne changna tha ahum sumna survey tarukanda 1475 koi street vendor phangi so handaki sarkar anubasi form tor matungda makoi singdu accommodate tawnaba honor matamdana sagi mi lising amaga started musam sanba jaga do jaga sande hai si isan isi mai ben jitwan ba Manipur ki jaga de laga phamjo banga tani so lising amaga started musi phamam bana lising amaga samri something ni lising amaga started mu pham ga su samana masing se surrounding se mu thole ala lei ba sarkar ki lam sing sidi koi ata si to laga koi tan tak tuan pak tuan bisu ya ada bani na si sarkar si aso ba problem thing la jaba hai tare do loina na ji koi honorable member na tak pi si yamna achumba kanuni point ni adu hai riba koi san si mai ben sing sinak koi sabiyo hai ba mafam si apex body campus opposite ISBT hai bani hai riba jaga si koi hangang SC manungda leba jaga mani aduga matam amada sarkarna koi commercial complex amadi tribal hostel sani na torubada ye apex body sna court ki injunction log idana high court ki injunction am sulai aduga civil court ta case am su pending lady asmaina legal ki oiba what khara leibani na hekta house da masi sarasi hainaina haiba ngamjadabagi poni saningbagi di sarkar sigi jobo wakal le na thamjara kanda session ga lor kanda sagi koi honorable members su khari initiate to biraga apex body du su kawraga karam ba jaga koina saba ya ba jaga dai ga na phajana tana kanda adu tawminasi haijar kanda loisanjari thank you house da kai mamantang lau thok chege honorable member Sri K.H. Loken Singh amasung Sri Jinglung Thang nang asi February 23, 2023 asi suti ni birai
aduga honorable member Sri Ram Ivana February 27 amasung 28 asi suti nibidei aduga honorable member MD Asabuddin na February 27 dagi March 3 2023 phabu suti nibidei house and lip pibade abirabra house na yabirabna lip asi grant tawjare. Agenda number 4, discussion and voting on demand for grants. Honorable Chief Minister in charge of financial discussion and voting on demand for grants 2023-24 move to begin. Honorable Speaker, sir, I beg to move that the following demands be taken into consideration. Demand number 11, medical, health and family welfare services. Demand number 12, municipal administration, housing and urban development. Demand number 15, consumer affairs, food and public distribution. Demand number 17, agriculture. Demand number 18, animal husbandry and veterinary, including dairy farming. Demand number 20, community and rural development. Demand number 30, planning. High demand demand number 11, 15, 18, amasung 20 da honorable members Sri K. Ranjit Singh amasung Sri T. H. Lokeshwar Singh dei Kaching Pangjay. Adu honorable member K. Megachanda Singh amasung Sri Surya Kumar Okram na su observation thambigani takpi dai. Ahan bada honorable member Sri K. Ranjit Singh ana raise tawbigani. Sir, ngasi leader of the House of Biriba, finance in charge of Biribana, passed out none of Pukat Biriba demand department turret Ivatare. Sigi Manung the Sar Aina Katmosan Tangat demand department Turkdani. Adu municipal administration housing and urban si Pasi ay angang na assembly da tin bada chithara mesa yam sangoi horen matam phanga gadi mate kitang sarna PBU hadana ai thamjage sa ate department sisu information khara lo ba do yam sang na ngang ngai leite sarna batam khara PBU gi dungta nai nungai ba phongdok chari hana ai aham ba thamjage sa sara ai aham bada medical da demand number 11 haibdare sidai lakchege aina thamjari base shortage of medical staff doctor and the nurse aduga lack of biomedical waste management plan and the improper disposal for the waste materials haibama inability to incorporate plan and the project regarding health and the hygiene haibama aroibada need to increase the wages of daily wages staffs in GNMs haibama si point maris da ikan motion thamjabani sa sar khoi uji Manipur gi ana laing sangsida habitare biomedical waste masi mangan ba habasi sar adugi matik khoi maru oigra hospital ambada khoi gi polam sing season ba mangan ba si matam amadadi kaya thoina khanaram de adubu hujikti polam sing si kamdauna loisin ga gi haibagi matang da akhanna ba thorang lokhalakpuga loinana supreme court na aduga khoi gi ministry dagi su akanba instruction pirak pa lai krai ba taisa accident da so ba miyo yama hospital da lying na ba pukhalak ba matam da hari ba mi du da khoi gi doctor na natraga nurse na bandage na asok pa du tai thok pa aduga lasing na tai thok pa hidak kap gi syringe na singba sigumba mayam si sa aduda natuna khoi gi haksang da se foreign body sing haibtare lokthol ba tung da polum sing adu khoi gi kanglo na bagi makhada niyom bagi makhada madu manghan ga dawani adu sar hujik Manipur da leiri ba
hospital ayambasi biomedical waste loisinbagi mawong marinsi taraktaba haibatai aduna maram oiraga department sida masigi hairiba biomedical waste fatau dijing se loisanna kari thorang tauribage haibagi madugi khanna naina bangasigi demand misida masi question kan motion se ina thanga charbini sa medical waste singsi loisanna sar huji huji manipur da leiriba hospital singi manungda sija aduga khoigi sija private ne aduga khoigi rims hospital haiba tare government gi aduga khoigi porompat ta leiriba jnms ki leiriba sigumba hospital adi sigumba biomedical waste singsi loisanna nabagi plan si leire sa luri di sarojik manipur da saugri yungbadona yungkhalaiba hospital mayam sarkar gi makha da leiriba dispensary aduga sub district hospital primary health center community health center district health center na chingba mayam sigi leiriba hospital mayam si sar masigi biomedical waste sing se loisanna nabagi plan si iu udaba anusar huji makhal makha kaya gi virus natarga khoi bacteria sing se miyo yamada selamba yawre aduna mahaki hakchang dagi thorak pa idu akhoi gi doctor singna nurse singna taitho rakanda pham chadana thambaga di sarmadu akhoi gi sa uchekna huina karina chen khraga akhoi gi atopa maphamda hundomba then madu chasalu bakanda yamna khudong thiningai oiba mayam ama thole sigumba sina maram oiraga hujikti tangai fadana masigi biomedical waste solution da ya tabagi pot se masi thamdaba yaraktabani haidana ai amukasu thamjage sa ana khoigi primary health center adagi leiriba hospital aina ngasai hajariba doctor district ki community health center ki sigumba leiriba mayam se aina sum yengbada khoigi mi udaba mafam da karida maina tharaga mangan bagumba sigumba sigi system si tawi adu masidi sarta sengna hairaga akhoi logi miyeng da su yade aduga scientifical gi oiba mawong da su masi sumdabra haina ai khalli maram aduna hai ba hakchang gi kayar sing asi manipur gi hospital sing na kamdona yengsilli bage de leibak to phumjilaga mangal libra karamba policy program gi makhada masigi waste sing se adi mangan naba sille bagi haibadu khangning badagi sigi point sima ina departments da rest tawjari bani sa atopa point amana sa akhoi amiyoi bagi hakchang si kayat kaya amana punjal laga semi ado akhoi gi hakchang si na da yektana phana leina na bagi damakta haiba taraga di sar akhoi na chari ba chinja sigi makha yamna pole afaba chinjak se sar hojikti afaba chinjak charaga maduda phangiba khoigi nutrient sing adu khakto oiraktre maramdi hojik se sar khoigi tongan tongan ba makhal gi chemical hadi pothok se puthona bo hona bada lawmi sing da oibe ai madugi concern ori ba miyoi sing da oibe ai masida hakchang sokani soi khangdaba makhal mat kaya gi chemical mayam ama kapsan ba matam sudingida puthona bo hona bada dugumba hakchang soni oiba mayam ama torokanda puthorakpa madu khangdaba khoina di chaba aduna mase tangai fadana machi oiba pot yaubra yaudabra haibase test tawdaba yadabagi tangkak tu lae basa tasengna sar manipur da phangiba cha thakse khoi europe country gumbada tharagadi kanamtana masi lobiu yaroi ayamna khoi sida demand leiba item waragasu madu lawroi moidi sar ada lawdring da madu pot to sample sing to ningthina test tawrakanda tawgadabnina akhoi swaida phangise amatta akhoi lawgadaba mande akhoi swaida sar test tawbugi mawong si kamdo bono khangde na haini mi gidi hakchang songninga oiba dugumba sinjakta phattaba ama yawre habase hekta puthoi adugumba makhalgi chana thangnabodo madu moi gi state adu mafam du madu yolande amasung
madu sab the season dan de ana sar khoi gi India gi state khara dagi haibatai sar Manipur da kudam moina harabdo unna yomba nga akhoi chari sa ado hariba unna yomba nga pusala ise masi si akhoi gi yengdabdi nate formal di height yaubra yaudabra haibagi test tobudi madu akhoi ui adugi damta khanna ba semba kit phawba akhoi season bu ure adubu luri budi sa mapandagi pusalai ba nga singsi kari kari polum yaw kari masi yoiba kayam yaurubge haibidi akhoi sar nong mate udoba haitare taseng namaki di sar mase food value check togodabne food value yenga kanda nga du yonba yai natraga yade ga haibasi maru certificate piraga jolan gadabani sa chai ama unna yomdana lai raba nga du hakchang sokadra soidra haibna singbase sa food value yenga kanda madu khangadabani maram aduna ai khoi state sidasu food value gi check se tohningi sa adu amarom da sar Manipur se khoi nga chaba India ki mungdule state singi manung da amani akhoi siba gi sunga chai pok gi sunga chai nungai ba harau gi sunga chai awa ba matam da su siraga loire na dum nga chai Manipur gi nga yamna chabsina maram waraga mapal dagi yomga pusalai ba sida nataba akhoi gi Manipur da phangjari ba sida nataba nangna no lei ba Myanmar rom dagi More rom dagi tongan tongan ba makhal gi nga mayam ama akhoi Manipur sida pusale dahari ba nga sing so More da madugi taseng madi masi food safety gi staff sing da madu test organda masi gi saba yai phai phatasi moina lepkadabani adu hari ba More rom dagi pusale ba tongan tongan ba makhal gi nga sing si akhoi gi food safety gi staff na so masi yengdabadona tawba ui aduna sar akhoi gi health sing se nakoina na ana yek thon bada sondam nadam nahan bada ko department sina thoina na koina na mateng pangabra sigumba haksang songngai oiba sida natona sar akhoi gi angang singna chari ba haibatai athum ahauda adagi akhoi mioi bana ayuk yahaurak padagi brush tawdagi breakfast chari ba akhoi gi se kari bread oiba yai ibal cheng hawai thau thum atam oida adagi spices mayam ama chari sisu taste tawrakanda sa madugi moina piriba kari haitare food value gi level do yobra yodobra haisi yamna check tawrakanda chabasida chagadabani sa aduna sigumbasi akhoi gi state sidadi kaya ni tawdabasi ubudagi hairibasigi matangda department na kari haina lokhat piribagi habadu khangingbadagi sa sigi point simasu aina rest tawjaribani sa ahum subada sa akhoi gi kaino se zenam se sar ai nongma anaba magi kendra gi haibatai anaba magi sum hangba chatpa anaba hangba chatpa sida sar aina staff khara thengnaba adum moi si kaino ne request ni yengbada zenam se sar khoi congress government gi matamda akhoi lengkhalamba khoi mayamna khangi aduga government habisidi continuation ni na hujik tawduna dum chathari hari ba zenam se sar hujik lai ba zenam si yeng bakanda ayamba medical college sida hai ba zenam si pu bakanda chalai ri se daily wages hai batai daily wages kumba to mangak na chalai masi aina sum report si lawra yeng ba 354 wages contract su na to ba regularized to bus na to ba regular post na to ba wages ta ada hai se sara khoi gi grade 3 aduga khoi gi grade 4 gi kari gi yam yauri masida sar yam nungai to bese moi gi daily wages yam pick ba hai ta lupa chani ga kunmanga chani ga yankhai chani ga humdrau humdoi chani ga nifu nipan chani yankhai somai to na hai ba staff mayam se staff chohunga haibatai yankhai gom doisi huji Zenam hospital se sara ko state sigi yamna maru oiba
hospital ni sarkar na su yam karna khona bidna uji medical seat 150 ga yore ga idna mamang gi session da honorable leader of the house na ga announce to bi ba yam na maru oi ba du gum ba khoi state sigi chau thok chani ai su oi ba leita lai ra sing gi ana lai ing sangi da mukta su yam na darkar oi ba sigum basida thabak tori ba puri basidi daily wages ki mioi chahum ga yang khai mari si era me apik pa kusuman da haibatai aduna hari ba kusuman sinadi moi da yamna wa ba haibatai daily wages this honorable speaker na khangbi gani lak tra ga ding pasa phang bana tab aduna tauram misina moirang dagi yawro me even ai gi sugunu dagi yawro me ara para pa manipur gi tongan tongan ma mafam dagi aduna sar hojik ti ai gi sugunu dagi na sero bhau sorry imphal bhau lak pa se lupa chani ra bhara jawre on sigum basigi pot chai yamna tangba aduga gari gi bhara na yawraba matam adagi lairiba angkhalaiba myam sigi yengra kan da sar mohoi da sabiri ba daily wages se masi yam pingman ba aduna maram oraga moigi sum aina ana ba hang ba chapadu unarak pa kan da moina lirak pa moigi haiba sungam da ba mayam du ura kan da madu aina uraga hande sik chathari ba session se da si demand thopani na masi kaido bi ba yabage department na madi sarkar na khanna biraga hoi regularize mak tawbudu ngamagadi phare karibu ngamdragasu contract basis kum bada tawbiraga paisa se kitang hengat pi ba yabra minung sida yoi bagi kaino yenga haidana sima ai sigi point sima thamning mandana sar ai masima point si ai submit tawjari bani sa aduga amana sa medical gi sida ai atai manipur gi oina atai da ai mamang su yam thamjagre awat apa se du ngasi di sar ai kendra gi oina haiba tare masi gatang thamjarage medical se yamna maru oi habse sar akhoi loina magna khange tawbudu sar ai basi kai ba musu yawre hanjan doctor gi kari gi tawbase honorable minister yamna na ha oi aduga masagi profession su concern oi yam phajana haipetta haibada khangi thabak su phajana tobi ai thagat pagi wanate ai hek award pa ma nurse ki doctor gi haibada ai uncle thabiro tobiro haidana tawraga manage ti tobi tobiraga su lairiba state sigi apun bagi oina staff si loina doctor gi oro nurse ki oro lairiba tonga tonga staff mayam si wat panina masi field di manage tawbadi ngamdabduna maram oraga sa praja da yamna awaba mayoknare uji ai gi kaksing khuno primary health center da medical officer ani wali 24/7 ni aduga staff nurse ahum wali aduga MTS ama female health supervisor ama wali aduga ayush ki MOs laitri sima ai gi kaksing khuno primary health center gi Serau primary health center ai hek bar place mafam sida sa medical sisu kainoni yam namaru oiba ching tam gi punba mafam ni sa medical officer ani aduga staff nurse ahum lab technician ama aduga sweeper ani siwali sa the wangu community health center da sa staff nurse mari ANM ama grade 4 mari data entry collector operator ama the ambulance driver ambulance ti lere driver laite ama chokidar ama ayush ki doctor ama somai dona sar sugunu district hospital se yamna maru oiba yamna chawba hanjan haijagre hoi district ahum gi district mari gi bupun bham oire hujikti ado hairiba mafam sida magi lebam thokpa norms ki matung inodi 18 doctors laigadabani adubu doctor taret lai doctor taret si yare na dum lawjare ai na doctor ki di kaya haijararoi laibadi 18 laigadabada taret lai tangai phadabani sar aina watpagi usuk puthokchari se staff nurse mari wali aduga ultrasound gi sonologist technician haibatare sima kuire mamang da su haigre x-ray gi technician ama sisu kuire hek sugunu sub district hospital se mamangi congress government gi matamda masi akhoi gi community health center oina sangabadagi BJP government la kanda sub district upgrade tawgi badi mafam du gi yengaga mafam du sangabada thamgi ba ultrasound do ngasi bhau yengdri
सोक्ट्री एक्सरे की मेचिन दो ngasi bau khutna sokdri adum sogi wani thamisi ado somai tawna sir manipur gi oina mamangi session dadi mamangi budget dadi loina ngangja bani aduna ai gi sida wali base sir manipur su loina ayam wat pangatani aduna health ki matang sidi yamna priority ni haduna sarkar sina su thambi dana tawri bani na wali basing ase karamai toroga mention na ba department na sarkar na hona birige hai basim ai foreign honorable minister dagi khangningi loina na sir demand sida pick up point yaw da ba tangai fadana hai da bidi yadra ba health ki matang da huji aina assembly lakpa matam da ai gi wangu dagi hai badai kendra gi ai gi worker man phone torokpa ngasi se medical gi sigumba demand ama lai haina tai sar yaragadi akoi doctor sing se thong hangdre maram maduna amutang assembly da haibi ba yabra haidana aingon phone si torokuni sa madudagi de aina kari kari gi no haidana sa tawba yes assembly haudri ngai numit kharani gi mamang da doctor sing na strike tawre khole haibda I haifet electronic media gi paw da kar da news da ta gi adu makha ta na I thodokpa thirudre adu sar aingon da paw pirako matam da 14 February dagi akoi gi doctor sing si shut down hospital sing shut down tawre except emergency gumba kari gumba natana OPT yengidre adagi normal anaba sing lari ba kholi basi boy service tawgidre aduna yamna awaba fibam amada leire aduna aina sar gi through the honorable minister gi honorable leader of the house ki attention draw tawjani badi doctor sing na taliba demand du kari kari no madugi demand sing du pi bada yaba amasung yadabadu madu amtang phaminaraga yamna thuna masi shut down tawrisi handondragadi sar khungang da lariba praja sing sidi haksangi layeng bada ngasa ina hajariba doctor watpagi nurse watpagi tongan tongan ba awat ba mayam sigi marak sida amuk somaina strike tawre haidana hospital se thingjallaga laibisina maram moraga yamna chawba awaba mayoknare maram aduna hairiba strike tawriba akhoigi doctor sing sigi demand sing do khanna biraga thuna loisana ba tawraga masi yanaba ma porangna ba prajag interest hotna biyu haidana sa swai sida health khaki sar ai tentakna thamaga ai health si swai da loisan jage sa adugi mathang da sar demand number 12 municipal administration and housing urban development gi matang sida sar kitang tena thamjage sar masi sar koi gi municipality gi election urban local body haiba tare election gi matam loigre sorry tam loigre haugi ba 2021 gi February da sar akhoi moi gi matam sahi manga loidana ngasi da paraga di sar sahi ani haiba tare sahi ani ga numit kharani bu hele moi gi tam si loigraba matung zida sar government of Manipur no order ma thoga 2021 gi February da loire 2021 gi April gi tang mari da government na order ma thoga moi si akhoi caretaker oina puhalle caretaker oina puru matung da amuk matha taruk ki oina tha taruk si matam amuk loi gidna election tawre akhoi gi election si loire election tawra matung da sa tang 13 March ki tang 13 da amuk moi si caretaker oina amuk puhalle akhoi Manipur government na adu hairi ba caretaker oiramba hanagi councillor sing se 2022 gi August ki tang kulhumdoi da sarkar gi cabinet decision amana dissolve tokthokre tokthokraga power haidi urban local area gi function and the power se mahut ki commissioner da 1922 da order ma thoga sinare madudagi court case lae court case la podagi di
19 handaki chaliba mamangi chakriba January ki tang 38 thama sidai high court na order ama tare kari haina tare hairiba hana leiramiba councillor singdo till election conduct tawdri bhau moisi oina dum caretaker oina puhallo haina order leire sir order copy aingonda yaujari sir aduna aina honorable minister dagi sar gi thu dagi khangje ningi badi akoi order se department su lerang ko male khangje ningi badi election si government na di cabinet ambi dana how gi ba 2022 gi October da akoi gi se 20 January gi tang kun da phamba cabinet decision na October 22 da election tawgane na muk election schedule lepi gre madu muk tawgidra then date 21 adi tha chali ba chahi sigi January gi tang ani da muk March da tawgane na muk announce tawre March ti sar hayeng haksit tangai hojik phau da election modern code of conduct lok thok ko tok pana chingba schedule na lepa lai tabani na masi su tawgado ko mande ada aina last da khangje ninge badi election si soidana March tawgadoribra tawroidoribra karamba matamda tawgani ama ani subada election tawdri baugi damakta honorable high court na piraiba order se government na department of honor tawbigadra tawbiroidra sim ai horen honorable minister dagi ai khangba pamisa sigi mathangda kharadi yame sa hana haijabaduni sar department ahum mari dang khannar di phadawba pulap la lak padawna khannar banina waro wiya de sar matam yari kai tension jage ju sa aina sar mathang da lak jagadori base consumer affairs and the food public distribution atai ka sunate sar Manipur da leiriba laumi sinmi haiba tai lau raga hingjaba laumi gi macha masu house the Pamiba Koisu, Lomi Masa, Ato, and when it's to Tamsu. How give BJP 2.0 Mamangi budget session, the house in Magdada, Adusu, budget session, the Putoksa Givani, Manipurgi Lomi Singna, one of Putoksariba, Pau Hibatare. Nan Budi star question number the Honorable Kangabo, Sanupasu Kumarga, I fed Hane, Madudi Yamne, correct or you did not see the demand enough. Maduda khangna namni sa ina pukachara ise madugi mamangi session du da lomi singna hujik phau tai ba sitabagi awaba mayok na ba ana ayaki karigi macha masu like tambagi waba mayam sigi yenga kanda aikoina chari ba national food security act ki cheng se aikoi gi state sidagi sarkar na minimum support price da lobi rakanda masi oina season na biu haiba kanda nimitu da honorable minister na yam not kari haini aham baga kano oirakpane yam fazana harauna haibigre madu phau kg da lupa kun manga da akoi walagani aduga madu su wan bagi khuan du su aina house thamjigi base akoi chengdai bi haigadra phaudai bi sigumba thaina gi akoi channarak pai mai ben singi kuthang da wan bi yu haiba matam da honorable minister na madu su tawgani haidana mathangi chahi haibadi hujik chali ba chahi mathangi lorok maduda khoi wangani na haiba kanda Manipur gi lawmi praja mayam sina harau gi ba sar haini ngai de na harau gi sarkar su yam thagat ki sar gasi khoi khangi har hairo ngasi di har gi su thoi har hairo har si phangna na bhona bada lawmi sing na wa ba MLA khoi mayam MLA phi mangnari ni har gi tanja sida masi yongno hona dana har phangna na hona ikang thokpagi maro nama har phangdabagi maro nama wana tawraga maduda pukhatcharak po phaudu hujik taiba sittadana laibado sarkar na wanbi gani haibadagi Manipur gi lawmi mayamna yamna haraugi yamna nungai gi adubu ngasi di tuminda laire kari maram gi no si khangni honorable sar gi thuda honorable leader of the house na aina ningsing jabada subject to correction City Convention Center da November tha mamangi chahida lomi gi oiba dugumba yamna chawa function amada lupa crore marfu yarmak tawduna
ꯂꯧꯃꯤ ꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯐꯧ ꯋꯥꯅꯅꯕ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯤꯈꯤꯕ ꯑꯃ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤ ꯁꯥꯔ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯐꯧ ꯋꯥꯟꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤꯁꯨ ꯎꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯗ ꯆꯠꯄ ꯀꯥꯟꯗ 이bun거 아한싱시나 너희나 나한 묵기 그노다 너희게 assembly 팜보다 파 완전히 하이브두부 거리 떠오르게 아코이디 파우세 마망기수 싯다나 레레 호직기수 싯로이 도리바 감도도 노 하이브다 아와바 뭐 쿰밤 강도바 뭐 왜래 아도 나한 honorable MLA Surya Kumar ki star question amada honorable minister na khumbi bada mechin phangde haibra kaino ma haipet horen adudi reply pibiro ay adom da chachar ro maram aduna aina thamjaningi bse samna haira bada tension la bada sarkar na amadi department na adusu karaida Manipur ki temple ni aina khaliba laisangum ba assembly da हाइरिबा लौमी मयाम पुखलाइबा फौसे मसी मथंगी चाहिदगी दे अखोइना लौरगनी हाइदना लाउथोख्रबदो थबक ऑन द्रिपसि मरम करिगनो मरम पियु लोइना फौसे वन बियु सिनियना थमजदोरसि मसी मतांगसि दे होरन ऑनरेबल मिनिस्टर ना क्लियरेशन पिरा कांदा सार आई खा मुक लौजगे हाइदना आई सिम थमजगे सार देन सार मथंगदा डिमांड नंबर 17 agriculture kasu yamna sangna matam lojoroi sangna sai aina haijariba akhoi urea gi matang se masi phatte haina haina lomi sing adum sin adum su yade aduna urea ba se adum phatra ga su pi dabdi yaroi dori bani karamba system do pb ga dori ge masi oren honorable minister na koi yami kai sar लौरो पंथा यौरकनी हाइबदा इसासे करी हाइनि हुमांग कांगबा हाइब तारे मरमदी सोमदगी डिपार्टमेंट ना अदि गवर्नमेंट ना हार सि पिरकनी पनबु पनिंग दे सा चिनसिना नियम अमगी मखादा पीबी बो ओरगदी एमएलए की मखादा पीबी के हरगना पीबी रो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की खुथांग द पीगे हरगना पीबी रो नत्रगना district agriculture officer ki kuthang da niyom chumna pigir ka pibiro adu na to bida sar akoi MLA da su khara pigum to adagi a CSO sing da khara pigum su to dagi rajniti tawnarib ne na koi party ki mini pidya de khara su pigum to sigum ba koi ki system ama leitaba sina maram warakanda har gi matam sida sara koi adu ke matik awaba ma mayok na re ikai अखोई एमएलए निगा हरगा हार की लौ पथादा हार लौरमदाय हार यलमदाय मतमदगा तो मीन ngang सा को याम नुवाइते मरम मदुना ngasi department asigi khana nainari basida honorable minister na yam phajana tobigi mamang da su tawraga su system du nai da banina jayen aba duga confusion oiba mayam ama thokhiya aduga amatanga akhoi gi hariba asigi system se masi karamba mongda handaki lakadori baloroksida karama ina longmi singda yena balaitana niyom chumna system amagi makhada tawgani haibado madu matang longmi gi interest da horen thambiyu haidana sima thamjaraga sa demand singsi aroi bo oina rural development gi sai thamjagra mane rural development thamji mare ko siyamine sara in thamdoris rural development se saten tak na thamjage rural development ki sida aina thamjaning bisi sara koi leipak sida akhoi gi central government na hai tara sa miyam gi damakta scheme mayam ama apha phaba scheme mayam ama lokthok pi na thami hariba scheme jing sigi manung da sa Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act MGNREGA si amna maru oiba
स्कीम अमनि सा लेबाक सिदा लेरिबा थबक फंगदबा मियोइसिंग इमुंग अमगी मियोय अमा सही अमगी मनुंगदा नुमित चामा चामनी थबक सोयदना पीबा थबक पीबा हाइबसे सा एक सिना चन्ना हलगा दुम लेखरबने सारा खोइस अदो सार हाइरिबा एक सिगी मनुंगदा यावजरिबा नुमित चामगनी इमुंग अमगी मियोय अमा नुमित चामनी थबक पीगदबने हाइबसे स्टेट भारत सिगी लेरिबा तोंगान तोंगान बे स्टेट सिंगना मदु थबकता मपुंग फानो अंथोकबा ngamdaba हाइबदुना मदु स्टेट तुगी मरनाय हाइबा तारे सा अदुमाइ तौदुना लाकपनि सा अदुना मणिपुर गिदि सार हजिक मरी लेनबा अथॉरिटी सिंगना हाइबा तारे अयाबा पीदना ग्राम सभा फमदना अखोई थबक सुबा लोइखरबा MGNREGA की अपुनबा सेंफम लुपा करोड़ मयाम अमा हजिक अखोई पीदना जिला परिषद मेंबर ग्राम पंचायत इलेक्ट मयाम पीथोकदना हजिक लेरिसा नुमित चामनी थबक सुहनबा हाइबदुसु सार मणिपुर गिदि ngamde masi bawba masigi su mathakta sukhibagi khusuman haijaba tare asi lupa crore wal isi chani ga 32.19 lom pithok pidri hai ado aina anau batabadadi hariba senpham sigi manungda lupa crore chama treasury da pallaga leirambadu asi nini humni gi mamangda thadokre na ai tare sa ado hariba senpham do thadokragasu लेमहौरीबसी लुपा करोड़ चामगा 32.19 हाइबा तारे सी रोमसी सार पिथोकदना हजिकसी लेहौरीबा हाइबा ताइ MGNREGA की सार यामना लूरीसी अखोइगी गाइडलाइन की मतुंगिना मटेरियल कोस्ट हाइबा ताइ मसे अखोइ थबक सुबगी सेनफम दुगी चादा 60% थादोक्त्रगदी थादोकदमने हाइबा लेबा सा अदुबु रूल सिदी मणिपुर गवर्नमेंट की ओइनदी मसे वायोलेट तौरगा थुगाइरगा लेरे अदि मणिपुर गवर्नमेंट ना MGNREGA की सा मरी लेनबा सेंडम जे थादोक्तना फाजिलगा थंबसे मसी सेंटर ना पिरखेबा सेंफम सिंगदो यूटिलाइज तौबगी अदि थादोक्त्रमिना यूटिलाइज तौबा ngamdre अदुम फाजिलगा लेरेबा सा अदि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पीद्रबनिना मथंग चही की प्रोग्राम सिंग हाइबा ताइ पाइखनबगी थौरांग तौद्रे सा थौरांग तौगदोबा जिला परिषद द ग्राम पंचायत की मतमसु हौगिबो अक्टोबर थादो लोइथोखरे मरमदुना सार हारिबा ग्राम सभा फंबा याद्रे ग्राम सभा फंद्रबनिना कमदौना मथंगी चही की कनो अदि प्रोग्राम सेमगदोरिबनो हाइबा सिगुम यामना चयेतबा मथंगी चही की अखोई पैसा फंगदबगी पोत लाकदोरे अन सार हंदक ngasi नोंगिनी की ममांगदा अइना खबर अमखक पाब थेंगनबा हाइतारे हाइरिबा खबर सिदा सार सुमाइना यावबा संगाई ने तांग कुनगा मंगादा फोंगबनी तांग कुनगा मरी द रिपोर्ट तोबनी जॉब कार्ड होल्डर सिंगी आई सार गया तेंतंग ने सार असी यामना मरु होइबा जॉब कार्ड होल्डर सिंगी खुसुमन्ना लेंगा की अवार्ड अपामेन बा तोपीरो मणिपुर स्टेट पंचायत परिषद की चेरोल नि सार मणिपुर स्टेट पंचायत परिषद की चेरोल सिना सार मतेक अमतंग मरक असिदा श्री शैलेश कुमार IAS सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना थासी की तरह तो मणिपुर की लेंगा की चीफ सेक्रेटरी राजेश कुमार अखन्नब चेबाव पीखरे हाइरे बचेबाव अदुदा मयेक सेंगना बिल मयेक सेंगना पल्ली मदुदी कुमसी चही 2022 की जून कुलहुमदोइदा इंडिया लेंगा की रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ना रिलीज तौखरब लुपा करोड़ 4 का यांखै तरुक यारी मखै अथुबदा रिलीज तौखरा हारिबा जॉब कार्ड होल्डर सिंह से जॉब कार्ड से पिथोक्त्रगदी नत्रबदी मटेरियल कंपोनेंट की सेंफम करोड़ 4 से थादोक्लरोय हजिकी सार हाना जुनदा ममांग चही जुनदा थादोख्रिबा करोड़ 4 का यांखै तरुक से थादो मतुंगदा मटेरियल अदुना वेजेस नि मटेरियल कंपोनेंट की करोड़ 4 अमसु लेरी मसी थादो अरोय हाना चिथि से यावरे लोइनाना मते खिदंग आरे सा
फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की MG नरेगा की लेबर बजेट सेमबद मणिपुर की हापलर होय हाना समायना सार अखोई की रिपोर्ट तौरे अदना आइना ऑनरेबल सार की कुतांग दा हंजनिंगी बदी हाइरिबा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट दगी थासी की तांग तरा तरुक्ता सिगुम मखल की चेबाव अमा लाखे हबसे लागदी आई ऑनरेबल मिनिस्टर अंतंग मुन्ना ताहन जनिंगबा लागदी हाउस टेबल तोबियो अखोई मधु येंजगे लाखप्रा लाखतब्रा लागदी अदुना अमबु ओरो सार अखोई हुजिक लैरिबा वालौरिबा MG NREG की पैसा से थादोक्त्रगदी लेटर सी चुमंबा याय चुमंदबा याय होरेन येंगा खंगागनी ऑनरेबल मिनिस्टर इंफॉर्मेशन लेबिरमगनी जुम्बा तारगदी सार अखोई याम वागनी रूरल एरिया की हुजिक खितंग डेवलप तौरिबा बाबू डेवलपमेंट तौरिबा सी महात्मा गांधी नेशनल रूरल डेवलपमेंट गारंटी प्रोग्राम सिने सार अखोई तौजरिसे अदुना सिगुम्बा अदगी अखोइना सुम ताजबदसु सिगुम्बा कइनोसि पैसा से अखोइगी परफॉर्मेंस ता येंगा बेस तौरगा पैसा से पी है अदा हंदक सही की अखोइ 2022-23 दी पैसा ओनली 19 डेज खतनी जॉब कार्ड सुरिसे सिंग अमसुंग तमदा अद मथंग सही ददी अखोइ फंगदबै भाबता लैदोरे अना स्वाइगी एरिया सिदा वा लौरिबा पैसा से करम मतमदा थादोक पिगदोरिबनो हाइबदु मोहरन ऑनरेबल मिनिस्टर ना फाइनेंस थाखरे आईगिदेना अदुमाय खुंबीदबा होरेन आईगिदि सिद पीरने नंतंग दक लाउना हाइबियो मरमदि नत्रगदि मांगदोरेबा पैसा से मथंगी लेबर बजेट तबाव अखोई मणिपुर की हापरोय हाइबगी पोट लाए हाइदना सार आई रूरल डेवलपमेंट की स्वाइदा थमजरगा अरोइबदा सार याम तेंतंगना हाइबा तारे अईगदि यामना नुंसीनजबा आइनसु याम व्यवहार तोबा ऑनरेबल मिनिस्टर एनिमल हस्बेंडरी इचामने चिनेना होइना आइना वर्क्स मिनिस्टर होइनिगदि तिनजरकपनि इमुंग मनुंग दौना जाति तोंगानजरसु अदुबो ngasi di leipaki oiba isuda labanina tinabaduna ama oiraga warona ba yade senga sengba khara thamnase aduga leipaki interest ni khallaga ai sungangi bani personal gi oiba honorable minister da nungai taba khotaba karimta leite na ai sa ngang dringe da hana wamang yanja hoge sa zaliba tha sigi February की तांग अहुमदा सेशन सिगी ऑनरेबल स्पीकर ना कौबीबा सेशन सिगी मिनिनी सुबा गवर्नर एड्रेस की नोंगान बदा सार आइन स्टार क्वेश्चन 116 अमा आई रेस्ट तवे मधुदा सार आइना हंगजबसे द टोटल अप्रूव कॉस्ट ऑफ NPDD नेशनल प्रोग्राम फॉर डायरी डेवलपमेंट फॉर द पीरियड 2017 to 2022 in respect of Manipur हाइबा कांदा आंसर द लुपा करोड़ अप्रूव तौब पैसा से 30 crore 17 lakhs 85,000 सी लयना खुंबीरा नेम ऑफ द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी मसीगी इम्प्लीमेंट तौगदोरी बसिना मणिपुर मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड ना तौगदोबने ना खुमे डिटेल ऑफ फाइनेंशियल एंड द फिजिकल प्रोग्रेस अगेंस्ट द टारगेट सो फार सबमिटेड एंड ऑल्सो द unspent amount hai bakanda first phase da 9 crore 18 lakhs 80,000 second phase hai batare sida out of 14 crore 10 lakhs 91,000 sigi manung da 9 crore 53,000 53 lakhs 1,000 si tawre remaining 4 crore 57.89 lemhore haidana honorable minister na thambire audit tobra haidana ina question tobuda audit has been conducted regularly haina thambire then the last annual general body meeting was held on 3/12/2019 the next general body meeting was delayed due to COVID pandemic now the general body meeting is ready to hold within a short period and somaina thambire langi be question this अखोई खुदिंग बंगना सार याबीगनी UPA सरकार के मतमदा एनिमल हस्बेंडरी
मसी सार अखोगी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की हाइब ताई मैंने निंसिंग मधुगी मखाद लेरमे हुजिक भारत रूल तौबीरिबा इकाय खुमनजरिबा नरेंद्र मोदी जी ना यामना लुमना लौबीबा हाइब ताई बीजेपी ना हाना मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की मखाद पुनः लेरमबदगी सार नरेंद्र मोदी जी ना भारत प्राइम मिनिस्टर मतुंगदा कयामुक यामना लुना खनबीगेबु मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंडरी एंड डायरिंग हाइना तोंगानबा डिपार्टमेंट अमा असी हांदोकपीरे अदुगी मथंगदा सार मसीगी स्टेट तसु सेंटर तसु मसीगी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हाइबा ताई मसी अखोगी कोऑपरेशन की मखाद लय अदुना मरम ओरकांदा ऑनरेबल होम मिनिस्टर ना कोऑपरेशन से भारत की ओइदा पाइबी मानसु सार अखोगी कोऑपरेशन से यामना मसीगी सेक्टर से यामना मरु ओइबा इंडस्ट्री गुंबा अमनी हाइदना खल्लकांदा मानसु यामना लुमना लौजबा अदुगुंबा डिपार्टमेंट अमने मसीगी डिपार्टमेंट सिगी मखादा सर अइना ngasai panjagriba honorable minister na ingon answer piriba ministry sigi makhada Manipur milk producer cooperative union limited sina maru oina sar akhoigi animal husbandry abise koi khuding mana khangi khungangi masung chingi mafam singda lariba praja sing aduga unemployment youths like su heraba naha mayam ama थबक इंगांग सुबम लेतबदगी ngasi sigumba sa loiba sa sal loiba yen loiba ok loiba sigumba mayam si tawraga hariba department sigi makhada lakpa government of india na thadarakpa benefit sing haiba tai madugumba mayam adugumba makhangi khungangda leijariba adugumba farmer singda mateng piraga awareness piraga tongan ba mit puthokpagi sangom puthokpagi tongan ba puthokpagi sigi da mukda yamna chawna loba adugumba department amane ba yamna cham department nate aduna sigumba department sigi makhada thadarakpa sigumba paisa se sarmasi misuse tawre haidna ai mamangi tang ahumda ai question tawjabada honorable minister thambibido ngasai thamjagre horen honorable minister gi wa taraga ai madugi supplementary laksage aina maru oina thamjaningi bise audit tawdana audit tawi haijale masida sum soira chauba soibais society gi rule cooperative society rule gi eki matungina audit tawdana sangraba chahi mari sida पैसा कनागुम्बा मियोय खरना तौनिंग मोंग तौरगा पैसा मयाम कायथोखिबा तौग्रिबा करोड़ 19 खर हेली ऑनरेबल मिनिस्टर सेमगा हारिबा याम रब लुपा करोड़ 53 गा लाख 13 सम 1000 खरनी मसे थिगलगा फंगबम थोकबा लौमी प्रजा सिंगदा पीसी हाइदना आई समायना मसिमति हाना तेंतंगना थमजगिगे ओरेन यामना डिटेल ओइबदुदी ऑनरेबल मिनिस्टर की पाखुम तारा कांदा यमु चथजगे ऑनरेबल स्पीकर नाइबो मतम पफा पीबी बिगिरंग तथागचरी थैंक यू सर हाउस सिनिंग थिन की पुंगनी फावत एडजॉर्न तौजरे